Okunye kwaba sengithe ukukhaveka kancane kodwa khona la ngisadideka khona kusho ukuthi emndenini wami ubaba wayinabantwana sesisho ukuthi siwu-5 ekhaya. Masu-5 ekhaya utholakala ukuthi-ke ubaba akenzanga kahle masesiya ebantwini laba abahlolayo. Ubaba azange asihlawule, azange alobole umama. Kodwa-ke babewenzile lo mshado lo wese-Home Affairs. Lo kushada nge-Home Affairs. Nathi-ke sasesishintshile-ke isibongo sesiwuphuzwayo. Kodwa-ke manje masesithola laphana ebantwini ukuthi hayi akwenzakalanga kahle, ubaba yikho into ayenza. Kodwa-ke ngehistory esinayo encanyana siyazi ukuthi wena ubaba khona akukhipha okuncane. Ngoba ugogo uthe asaphila wayekhala ngenkomo yakhe ukuthi ubaba khona inkomo yakhe angazange ayiqedele. Uthe makashona kumama ngo-2017 sase siyadideka ukuthi manje ukuphi kumele sikwenze kuqala ngoba umndeni kamama nawo wawudukelele. Sawuthola umndeni sawubuyisa. Then-ke manje sase siqala phansi ukuthi manje mhlambe ukuze kulungiseleke thina ngoba nathi sesigaxekile kulesibongo kumele siqale kude. Kwase kuba-ke nomuntu esiya kuye, lo muntu wasi-advise ngokuthi no into yokuqala kumele siyenze ukuthi kumele asiqinisele umuzi bese asenzele umsamo. That's where you see umuntu i-problem yayazi uthi ezoqinisa umuzi uzolungisa umsamo ukhuluma nonsense. Okay baba, bese kuba-ke kuba nokuthi-ke siyadibana nomndeni wabomama ukuthi-ke sikhulume ukuthi kuba manje senza njani ukuthi kuze silungele kule sibongo ngoba sifuna ukungena kuso le sibongo. Okay, kube ney'ngxoxo-ke ey'xoxwayo bese bacela bona ukuthi no singakhipha inkomo. Ngiyacabanga ukuthi leya nkomo-ke ikhalelwa ikhishwa ubani? Shuthi ikhishwa yithi-ke manje no kahle mkhulu ithi correct baba noma waxoxela isizwe yakho leyo nkomo there was no need. Uthe wena ubaba khona okuncane akhe yabona okuncane ubaba akhe sebenzisana inkomo la ekhabo mama bathi emsamo ubaba nabantwana kukhona okuncane akhe lokho okuncane wona amalobolo bese ngiyakhishwa ekhabo mama bese ngiyafaka ekhabo baba finish. Ngoba vele ilobolo kwangezona inkomo okuyisaka namazambane noma ubhontshisi. It was just any token ukulobola. You understand that? So ke leyo keep inkomo forget about it. Andikwazi ukuzilobola. Lo wathi qinisana umsamo, qinisana lapha umsamo wayedla imali.